India Radio Imphal Medium Wave Meter Zathum Somli Point Khat Kilohertz Agya Somgya Lani Le FM Megahertz Zalathum Point Nga Panhong Ki Puanghia Paite Program hi Tuni in Thuthak Lakkhawm Simna Nna Awng Puanna Le Muana Ngaihte Ki Pan Latualleng Ngaihkhiakna inei dingu Tuin na masapian dingin Muana Ngaihte nasak Deih anglai chilai ngai ding sao dòng in hồng nhìn ngay kỳ mình vang ngày đâu xuân qua sốt chẳng y bằng khen đi dừng lại đã xiên khôn ngày lâu ana lúa em Giang hai bằng hồng lê kỳ kín dịch giang lai lung còn như dầu điam thì bằng ý khiến thấy điam sinh in lai lung như giống nai ki beng bang kong ngai man sing bung le la ki bang khen giống dừng lại in hồng nhil ken o ana lua emo he tung chiang hai bằng hồng lê kỳ kín dịch giang lai lung còn như dầu điam thì bằng ý khiến thấy điam All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asim tu Marsi Manlungmuani Government of Manipur COVID-19 Command Control Room Thuswak Dungzuin Apaisa dakal somni ilali sungin positive case somsagi lagyat mobe hinon case thakte ahi le VRDL Jenims apan nga Jenims RAT apan khat Rims apan kwa Jiribam RAT apan khat Noni RAT apan ni Imphal West RAT apan somthum leguk District Hospital Bisnupur apan kwa Imphal East RAT apan li le Public Hospital and Research Institute apan khat District Dungzuya atin Imphal West apan som li le Imphal East apan som leguk Bisnupur apan kwa Noni apan ni le Thobal apan ni Kes Muthaka omte laka li chi lo dangteng khwaljin na nei lo minaw tang kilo sonna a kai hin kigen apaisa dakal somni ilali sungma in mi som nga le nga damso apot sakin amaute Central Armed Police Force apan mi somni CCC lamboi khongnang khong apan somni le kwa Lanva Churchanpur apan nga le TK Ukhrul apan khat hiu hi Zanin Imphal West mi kum som sagi lenga a upa nu mei khat jenim sa na tuam bana COVID-19 ziakin si tuni tana COVID-19 na si na tuak som legya chamte hita active case sang khat zakwa som nga legya le damswa sang ni zasagi somgya lekwa to asi som legyat aveka gom positive case sang li zasagi somguk lenga chamte hita Government of Manipur Directorate Medical and Health Services Memorandum Thuswak Dungzuin COVID-19 ziaka institutional quarantine community quarantine le paid quarantine na inmate test result negative ahi le standard operating procedure bo selowa home quarantine na ko idingin thuswa bol quarantine period dinga bikha za le infection prevention and control measures te zuicha ding ahi dan Health Services Director Dr. K Razo Singin gen
Manipur COVID-19 lockdown sunga antang kining sing taka mi pilaka home ding chi solkal thucham sepzuina paizom zelin zanin PMG KAY nwaya patsoi AC lamsang AC le pakhang lakpa AC ading PDS antang quintal sangguk zakhat somsagi legiat point kwa pakhiatin Churchanpur district singat AC adingin NFSA nwaya quintal zakwa somguk lekhat le PMG KAY nwaya quintal zagyat somgyat lasagi point somkwa lenga pakhiat hinon Imphal East District sunga Assembly Constituency tuamtuama dingin apaisa ni somleni apan somleli ki kalin NFSA nwaya quintal sangsagi zani somgyat lathum point somli lenga pakhiatin oma Khurai AC in quintal sangni zakhat somni leli point sagi Kerau AC in quintal sangkhat zanga somnga leli point sompuk lenga ya school AC in quintal sangkhat zakhat somkwa reguk point khat le wangkhe AC in quintal sangni zali le gyat tangban cha to hi Rural Development and Panchayati Raj Minister Thongam Biswajit Singhin New Secretariat Office zanin Rural Development and Panchayat Raj Scheme implement na ding to kisai review meeting nei meeting huna district thak sagi te a MGNREGS koi ahi changin district program coordinator din mun lendingin concerned district deputy commissioner chat koi hiringin thupuk na bol Minister Biswajit in again na district thak te district administration in scheme implement na ding a poimo te akin thelama zasak ding in gena district thak noya job card holder te bank account honna to kisaileng ajekai pena September tanazo siang pi ding in deputy commissioner te kyanga thupya Asama zanin COVID-19 na nazia ka si mi gukoma positive case thak sangni zanga som thumleli Tuni tana positive case jamte singyat sangni zani lekhat laka active case singni sangthum zasagi lekhat omlelin asi zani lathum jamte hita Zanma in na ve sangkhat zanga som guk pot sakhiwa damso ajamte singa sangyat zani somkwa leli phata Kokraskar District a Additional Deputy Commissioner ni COVID-19 positive ahi dan muswato kitonin Deputy Commissioner's Office khakin Zanin Meghalaya security personnel somni telin mi som thumle kwa positive muswa hinon Case thakte is Khasi Hills apan somni lasagi West Garo Hills apan sagi Ribhoi District apan thumle is Zaintia le South West Garo Hills apan khattuak hi a case thakte to case omsa avek agom sangkhat zali somnga le sagi chamte hita Nna apan damswa zaguk somgya lenga omin active case zasagi somguk leguk omlel ahidan Health Service Director Dr. Aman Warin gen Tripura State aleng COVID-19 positive case thak zani le nga mu be to kitonin case sangsagi zali somni la sagi chamte hita Tulalin state in active case sangkhat zakwa somli le thum neilela damswa sanga zali le li to asi somguk leni omta Health Department in tu nitanin mipi Nuai ni sang som ni ilathum zakwa somguk lekwa COVID-19 test bol kheta Zankya in India bupi a COVID-19 na apan damswa mi singa sangyat phazo heito gomin tuin adamswa nuai som lekwa sang som sagi le sagi zasagi som sagi lekwa chamte hita a recovery rate % som sagi le thum point som legyat tungto hi Union Health Secretary Rajesh Bhushan in Thuthak saite kyanga again na India COVID-19 case fatality rate in Kamlam mano in person khat point som kwalani in omlelji Empowered Group on COVID Response Makai Dr. VK Paul in COVID-19 damdoi vaccines chili ngaihkhiakna neya omlel ahi dan gen tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim theyu hai tenga hi COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thuswa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Nna Awng Puanna
Indian Army Women Military Police Nuaya Numeya Divwak Kelading. Postman Women General Duty Soldier in Military Police. Post Ongza Somkwa Lekwa. Application fee KD nga August ni som thumle khatan apply thei ding. Haya dinga chitna te atompe na pol soma 5% som lile nga azo hi ding. Kum upat dan som le sagi apan som ni lekhat ke kal hi ding. Taksalama chitna dingin din sang dan centimeter za som nga lani tunglam hi ngai dinga longzam fit som le haizam fit thum kan zo ngai ding. Nna Government of Manipur Medical Directorate Imphal in Post Tuam BSc Nursing BSc RIT BSc LMT B Farm le D Farm lading. Medical Directorate Lamphel Pata Cheng Zanga Piakin application form lak thei dinga August ni som ni laguktan in form submit thei ding. Admit card lak thei hunding September ni khat apan sagi kikal. Polsom lani science stream a zohya te kya in apply thei ding. Nna Awng Puanna hay tinga hi. Tuin abana Muana Ngaihte in asak selung muang zoulou chila ingay di. Selung muang zoulou bangdo ayam olelya selung muang zoulou xin mang home xin thu ya tao bằng kakana sang qua sốt châu ta lai lung doan hong ne min anglai nào bằng selung muang zoulou bangdo ayam olelya selung muang zoulou xin mang home xin thu ya sol bang kahina singkwal katam na ban bangai sim thu hong leleng nào bằng sa ngam dia selung muang zoulou bangdo ayam olelya selung muang zoulou xin mang home xin thu ya sol bang kahina singkwal katam na ban bangai sim thu hong leleng nào bằng sa ngam dia selung muang zoulou bangdo ayam olelya selung muang zoulou xin mang home xin thu ya Abana Khattang muanglou chile CNC zal mangpha chilai ngai ding. Khattang ka muang zoulou ngai o he hong ne min kalung zuang nem zo nang kya nahi tuan hi dai saktingin nanui mai sel kein di tu sang kim
Simna ngày lên liang kỳ ông happy Simlaya tang bangin na lua kalung zuang kanin sang son sone Khattang kum sot qua bang dâu kê ning selung gen siam lâu ông yam lên đi walaya an bang hi ngày to tui bang gom leng khang ki dang ka hi chin selung na gel helia ngày to sam bang khen leng lên cùng về dâu kê ning Simlaya tang bangin na lua kalung zuan kanin sang son sone Khattang kum sot qua bang dâu kê ning ngày na hey na vai gam ki ka hey na zoulou kala kual sa tam in ông hal hal zoulou ngày na siang lam hong sông lai lai gel sam bang khen le lên cùng về dâu kê ning na sim thu tông đầm công liền nào băng đông xa ngà ngày vang mu băng hông ngài là gì công đi sim thu chiam tuang hông tung bằng hàng hiam ngày ô khen mây ni non chi na lua lung molin Asia loe wan ka zuan kung em dia ka kinep na penang nang lawin kum so tua bang zo tong dam na san sanin bang nông nol mo CNCO zal bang pamanin kay zong sing dang siang sol bang heining kum khwa adin ngày zal mang pamanin All India Radio Imphal Jingchangin Thuthak Lakkhawm Simna le ti swanlian ton singa pan Latualleng Ngaihkhiakna dingu tuni taglam dakli minute som le gin to giton ni hunu abeita munchi a Paite program ngai khetu ting ting omnom le mangpha